Mbukelo khona ekhaya siyabingelela okhuluma udokotela wakho Dlamini Mthandazi. Ngila eNhletsheni eSwazini, Swaziland eNhletsheni la ngitfolakala khona. Inombolo yami ngiyo lena enibonayo lapha kule screen mbukelo khona ekhaya. Ngiyatfolakala ke manje ke la eNhletsheni. Kamanzini, sesipili, uSekahlathi, yonke indawo cishe Swaziland wonke uyangithola la eNhletsheni. Kodwa nginamalanga okusebenza angihlale wonke amalanga. Uyafika la ekhaya uphatha ikhandlela emhlophe mawuze la ekhaya uzohlola sizokukhulekisa sithanazise ukuhlola mbukelo khona ekhaya kwi100 rand ukuhlola la ekhaya bese sebenza yakhona sekubonakala ukuthi icala bomalini but nje so 400 yaphezulu okumcoka kakhulu ke imali emcoka kakhulu ukuthi ngiphumelele ufuna umsebenzi ushado lotshole uvuleke impilo zakho impilo ephambili impilo ngemindawonye kusuke icwacwa namashwa ibe nempumelelo la khona ukuthi ngiswasho somandla kakhulu sazi kakhulu South Africa wonke Swaziland Botswana abaningi sisifikile kubo siphinde futhi siye product engiyiposela abantu ngikhanele nje ispoon mbukelo khona ekhaya ngakha ispoon lesi ngathi awugeze ukhulume ubhekele ngoba ngawo ukuthi kwendakala ini mina Mthandazi ukudla mina ngiseNhletsheni ngihlala khala siningi executive hlala emele office nami hlala naseDeklube Soweto yonke indawo mbukelo khona ekhaya bese kusebhuka cela ukungibona ngiyabonga thank you.